Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah summa ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Hurmatly musulman bir tuğandarım, hazır Kutban namazını okugandan keyin bir tuğandarыбыз kelip tawaf kılıp jatkan kezde tamak jese bolobу deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at-tawafu hawlal bayt kas-salah. Baytullah'ın aylanasından tawaf kılуу bul namaz siyaktуу. Ne siyaktуу eken? Namaz. Faqillu fihal kalam. Oşo tawafta nama sözüңөрдү azaytkıla deydi. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Baytullah'ны tawaf kılıp namaz siyaktуу, birok namazdan özgöçölүgü munda kээде сүйлөсөңөр болот, birok сүйлөсөңөр жакшы сөздү сүйлөгүлө дейт. Жакшы сөз эмне? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la ilahe illallah, vallahu akbar ve lillahil hamd. Oşondan Baytullah'ны tawaf kılıp atkан bu namaz siyaktуу. Ne eken? Namaz. İbadat siyaktуу. Bir gana namazdan özgöçölүgü anda kээ bir sözdү сүйлөсө болот. Al söz Allah'ın zikri menen paydalуу söz boluş керек. Mına men Baytullah'da жүрөм. Salam, привет. Мындай нерселер сүйлөбөш керек. Бул ибадат. Ибадат кезинде сүрөткө түшкөндө, селфиге түшкөндө бул жакшы эмес. Бирок ошонун ордуна зикир кыла турган болсок, жараткан Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Мен бендем мененмин. Эгер бендем мени зикир кылып, бендемдин эриндери кыймылдаса" дейт. Аллах Таала хадис кылат: "Мен бендем менен биргемин. Эгер бендемдин эриндери менин зикирим менен кыймылдаса" дейт. Kəyədə biröydü çulqap kelip, anı menen сүрөткө түшөсүң, башка кыласың. Sen Allah'ını zikir kılsan, al özüň okşagan çiketten bolgan bende emes. Sen Allah menen bol. Oşondan ne eken? Baytullah'da tawaf kılуу bul ibadat. Niyet kıldыңбы tawaf kılıp? İbadatyň bütgөнгө çeyin сүрөткө түшкөндө, selfie kılganda aşkça sözü toktotуш керек. Allah Taala ibadatyňardy kabul kılgan bolsun. Öte ökünüçlü nerse bizdin emeler tawafta Baytullah misal tawaf kılıp jatkan кезде, kəyədə umrada, cihazda Allah Taala Kur'an'da el-haccu eşhurun ma'lumat, hac belgili aylarda olur. Femen farza fihinnel hacca, kim oşo belgili aylarda özüge hacdı niyet kılıp farz kılıp gelse, fela rafasa ve la fusuqa ve la cidala fil hac. Hacda uyat süylöw jok, sögünүү jok, cidal tartışıp dolaş, daraqtouçu, beri kelçi, sürekli olayın, bir selfie kılıp olayın, toktotuş gerek. Çünkü tamak jegen emi namazda tamak jeysinби? Bolboyt. Tawafta tamak jegendi bolboyt. Suusap suu içip al, birok Allah'ın zikrini eme kıl. İslamdağı en jakşı tilingde suu menen, zamzam menen emes, Allah'ın zikrini, Allah Taala'nın zikri menen tiliңерди öldürüp жүргөн Allah ibadatyňardy kabul kılgan bolsun. Allahumma amin. Selamu aleykum.